Juan Kapitulo 13. Ngeni itang bayo ing pista ning Pasko. Inyang akilala ng Jesus. Kay miras na ing oras. Amakone kay tiking yato at umeking iba. Antining ligura nala tingkeya kay tiking yato. Ligura nala ang gaking kapupusan. At kabang mamapon, antining ing Diablo, binili na king puso ng Judas Iscariote ay anak ng Simon. Bang paglingwan ne. Balo na ping Jesus king iba, binye na king gamat na ing kay ganaganang bagi. At king ibatiya king Diyos, at umeya naman king Diyos. Tinikdoya king apunan, at likas na ing imalan na. Kinanwayang metong atwalya at bebatan na ing sarili na. Kanita dinenan ning danom ing palanggana at pigmulanong inwas ding bitisda ding alagad. At pinulis no king tuwalya a makababat kaya. Mira siyapin kang Simon Pedro. Ya sinabi na kaya, "Gino, ika ing muwas karing bitis ko?" May kibat siya Jesus at sinabi na kaya, "Ing daptan ko ika mubalo ngeni. Dapot abalo mo kay bat na." I Pedro sinabi na kaya, "Kapilan man mawasan ding pitis ko." Jesus may kibat siya kaya, "Nung era ka wasan, kami kadake kanako." Simon Pedro sinabi na kaya, "Gino, mo ding bitis ko, nung naman pati ding gamat ko, at kakong buntok." Jesus sinabi na kaya, "Ing mewas na, na kailangan ing mawas siya, nung na ding bitis. Pablasang malinis ng tune, at ikayo, malinis na kayo. Dapot, ikongan." Uling balo ne itang maglingo kaya. Inya sinabi na, ikongan malinis kayo." Inya ping awas na nobitis, at kinuwaing imalan na, at mighiligyang pepasibayo. Sinabi na karela, "Baluyo ing depatan ko ke kayo? Ikayo awsan nyo ko, Maestro, at Gino, at mayap ing sasabihan nyo, uling makanyan kupin. Nung ako ping Gino at Maestro, inuwas ko ding bitisyo. Ikayo man, ing metong at metong ke kayo, dapat ing ipanuwas kong bitis. Uling minye kong alimbawa ke kayo, bang ikayo man, daptan yu agpangking depatan ko ke kayo. Ing katutuan sasabihan ko ke kayo, ing ipus maragol king kayang Gino, ating tinubod maragol ketang kaya mitubod. Nung baluyo ding bage adeti, nuan kayo, nung daraptan nyo la. Ko sasabihan tungkol kekongan, balo ko ding pinili ko. Dapot bang matupad ing kasulatan? Ing mangan king tinape ko, tinasne ing sakong na salang kanako. Manibat ngeni sasabihan ko ke kayo, bayo malyari. Bang nung malyari na, maniwala kayo, king ako pinya. Ing katutuan sasabihan ko ke kayo, ing tanggap king itubod ko, akong tatanggapan na. Ating tatanggap ka na ako, tatanggapane ing mitubod ka na ako." Inyang asabi na ng Jesus iti, melingas na siya king kayang espiritu, at pepatutuana. Ing katutuan,
ing katutuan sasabihan ko kay kayo. King ing katao kay kayo, paglingwan na ako. Di ngalagad kanita, milalawayan la ing metong at metong. Magsalupsupan la nung kanino na sasabihan. Atin king dulang ang makahiligya king salo ng Jesus. Metong ya karing alagad, iti ing kaluguran ng Jesus. Isimon Pedro kanita, pinepene, at sinabi na kaya, sabihan mo kay kami, nung nino ing sasabihan na. Ya kanita, kabang makahiligya king salo ng Jesus, sinabi na kaya, Gino, nino ya? Jesus, may kibatyapin. Ya itang basan kay ing kasubo at ibiyeke kaya. Inya kabud abasane ing kasubo, dimputne, at binyene kang Judas ay anak ng Simon Iscariote. At kay bat ning kasubo, linubyakeya isatanas. Jesus, sinabi napin kaya, ing daptan mong malagwa. Ngeni alani duman karing pakaluklok king dulang, ame katalastas nung nanong kasangkanan sinabi na ita. Uling ding aliwa inisip da, auling atyo kang Judas ing supot. Jesus, sinabi na kaya, saliwan mo ing kailangan tamo king pista, o king munyekang ditak karing kalulo. Ya kanita, inyang tinggap na ne ing kasubo, may koyang agad, at bengina. Inyang makonepin, Jesus sinabi na, ngeni maligaya ya ing anak ning tao, ating Diyos maligaya ya kaya. Ating Diyos paligayane kig sarili na, at agad ning paligayan. Anak ang mga lati, di takpang panahon akayabeyo ko. Panintunan nyo ko, at agpang king sinabi ko karing ko Diyos, anong nuko ume, ikayo, eko malyaring meke. Makanyan ngeni ing sasabihan ko kay kayo. Metong abayong kautusan ing babiye ko kay kayo, king mikakalugod kayo ing metong at metong. Nung makananura kong liguran, makanyan kong mikakalugod ing metong at metong. Kaniti, abalura ding sablang tao, king alagad da kayo, nung atin kong lugod, king metong at metong. Isimon Pedro sinabi na kaya, Gino, nuka ume. Jesus, may kibatya. Ing ayan ko, ika, emo ko atokyan ngeni. Dapat tokyan mo ko, pangaybat. I Pedro sinabi na kaya, Gino, bakit era ka atokyan ngeni pa? Ing kakong biye, idawon ko king uli mo. Jesus, may kibatya. Ing biye mo, idawon mo king uli ko? Ing katutuan sasabihan ko keka. Tulawak ing tacho manok, hanggang emo ko apayalyan, makatatlong ukdo.